lecher poluge dony alolonye humbar alolo tugungam le poringe. Poricho si ajing buga bon luke. Acts of the Apostles chapter 19 verses 1 to 8. Korint alo Apollos ga dori ho kide be Paul ang piklaila Ephesus nyokuba ang chipane. Alo ajing kegu mu kapapane. Hoga buluam mu gyopane. Nuluga mangjing riho darak huluam nulu narak panere. Hoga bulu gyopane ma darak hulunge dopane halakam ngulu tepakam ma ne. Hoga huguluk lo nulu baptizam rinne ne. Bulu gyopane John lagba baptizam pane. Hoga Paul gyone. Mangdi mangkur luka John baptize pane. Mu kokang haribu Philo Jisu ni mangjing minga to habe gyoing pane. Suku samte pa kokang so. Philo Jisu ga aming lo bulu baptizam pane. Hoga bulu aulo Paul ga alak mampa kokang so. Darak hulunge bulu gulo hapane. Hoga bulu ribik dalela. Telak manam agam be gyopane. Hoga nigrigam gyorap pane. Bulu malange aringle ani ku nyaga gunene. Bulu sinagog be angpane. Hoga polu barum godabe. Hampu urumbe gyopane. Hanglak jak hangyala isruge lapang hati lelo buluam gyotam pane. Tugung pui John galiki kube. Merga ajing bu tonglonge muam bingpan. Kato sije no bingperla ni ting ting kuma be bingdo. No hugu malangam chingdo hoga hiye kam nam kudo be doma hala sije ngol chingdan. Huku darabe isor luke no hai ne hala ngulu mangjingdo. Bulam Jisu bingrakpan. Sije nulu mangjingdo ne. Kato nulu malanga kiping kirala atu lampia be anglaila ngam up cakang be yuha diga ama tangdonga hatarin. Heke hapa kune hab mabdi ngo up cakang doma he hugube nga ge abue nga lagbe dopa nga guluka nulu sarso ngam narak dobe ngo nulam so agam sambing tampakon gangda ho nulu gub hintar tarnam kapatarin hab mabdi busuyo ngo gangda ngam maya pakune